umuntu akushela abe serious mfana yazi umuntu akakushele sisi abe serious ukuthi uyakushela uNkulunkulu wami ukushelela ukuthi masephuzile akuphalazele yayizwa lonto hayi ukuthi ukushelela ukukhuluma into eyinesense enomqondo neziyaphambili ukushelela yazi umuntu okatayile ngotshwala mfethu atayile ngotshwala akutayelele ngotshwala ukuthi yena uphuza mhlawumbe ake silinganise nje atayile ukuthi mhlawumbe uphuza yini lento engathi ulamulo ongelamula ilokhuzane naku kodwa uphuza yona lonto emva lokho mfethu uyasuka lo muntu mfethu uyahlanza yabo tshela usiso decent usiso muhle ushela umuntu ozothi masedakiwe amhlanzele mfethu uyokoze ukuhlanza kuyafana nokuyokoza ingane kufanele ukuthi uyakuyokozelwa indoda kufanele umfake ibhibhi afake ibhibhi lo muntu ufake ibhibhi whatsapp fake ibhibhi la ngoba uzoyokoza masephuzile hamba nomuntu yakubangani bakhe abadecent uthi uphethe umuntu fika umuntu la fika yakuphalazela lapha uthi okamngane wethi iyaphalaza kanjani siyaphalaza